Halo guys, mentangin yo banlit syong rokwe nang ni sata siliang. Te mentangin don layut ngiwan ciperlok berkene tiket ngidon hakti berkumjuru ngan spen isu isu ipi kam sibet kan no jin sutanat yo ban syong kan rokwe ban yo banlit. Cha sta siliang bat ta ngin sayo bat ban sawan bat daga star crush kin siliang. Tingin so enjoy ha ban daga sngi baik albat ru ma nata dan langan ni woi perlok ngahadien nta kit kar ko bot ma sini. Siap. Ayo hari kasi mentahan mo. Kemana? Kemana lagi? Kemana dia? Kemana ha? Itu dah. Terus coba dah stay je. Teh ni yo ban check tiket mo. Bangin yo beli la stasi siliang. Ini dah sok mana adu kata don pedang jung pir ki perlak ki pokok ban le lang pila ban komen ya. Yo ban nyalam kai bat pina nak liang jung pi ki bombat jup boy. Oh nak yang tu bela boy. Kam lili si yo ki bat kila don ni kata ke experience. Ni nak bentai bombat boy pen bentai sik tiket yo ban le her stasi siliang. Kila ban komen ni nga bat pila ban kelir. Gede cekap le. Tem yo ban batai pihak oh comment section. Mo tiket tutup. Oke. Albat mana? Apa sini? Ini sudah. Bes, kita nak laban. Komennya kan kayu, video jangan. Terus song ini mah. Hai, ini kita main ini. Dia play. Nah siliang. Wah, kena kau mah. The power of short semua. Terus orang cuai kata berjumpa mah. Mari short semua sekarang berpoin. Kalian jangan berjumpa. Kalau sibuk ni kita ya kusang kan. Mah. Bang dijemur di tempat tu saya apa sini. Kalau dia mentah tu saya Malaysia. Akhir ngasih di dapat tu. Kita stesen, boleh sibet sebelah. Apa lagi jalan? Tapi ni bisnis pak, pak. Awak speed habis. Speed betul nak dah. Speed betul nak. Selagi, kata ke stesen jangan ni ke Bang Syong ni macam. Kita terus. Kita terus, baik akhir sibet di kawan paling kang Syong kan terus. Nah, kalau bab dengan ayu mah, baik. Terbunkan beribu. Tak, cai. Jauh kok. Sudah. Jauh kabater kok nak poy kau wipar ke dulu nang. Tang poy ni wipar dulu nang barit. Tang barit ada dulu nang. Baik hang ke don ke senong. Hang ke don ke senong, baik. Don ke dia dia nyet nanti. Apa he bah? Sebentar terus yang gede. Kemudian lagi don ke solar. Oh lakukan ini. Wow, last speed. Ini senong berit. Baik hang ke dia don nong, yang maka don ke ye yang don ke solar. Don lagi ada don ke ye solar. Oh ke don lagi genduk kita. Sibit dengan on pang in one terus nang tai sisilang sata sisilang. Yang layu poy. Dah, pet sini. Dan saya sini silang ban ni syong pan tak kastar crush. म्यूजियम है म्यूजियम देखे जाओ एक स्कूटी लेके जाओ खुद लेके जाओ तो 17 वाला पहलना व्हाइट वाला
पॉइंट है ना रोड में है यहाँ पे टेम्पो किधर मिलेगा? अमीर गाँव जाने में एकदम आगे मिलेगा जिलो शॉपिंग करके आएगा तो भाई एक स्कूटी लेके तीनों घूम जाए यार আকৌ ঘূৰিব না মালখন आलू गए এইখিনি বা ঘূৰিব এনেকৈ ঘূৰিলে চেঙা পৰিবতো আকৌ kini kita yang muja kini arkot alpan kode itu nih mana Frankie deh Frankie ai kalau kita sendu dengan son senang ai senang kemana tak kelar guys nang senduat sana ini men sangkai ai kerong ke kebai song mana ai style style. Yang buat hasil yang dulu tapi hasil speed hado, speed apa? Speed ha. Buat yang ni, bukan harga di kastar kurus ni apa? Ini kani Brahma Putra, ini suhun ru, isong nanti ya cakap hari Indonesia menjual betul pak gitu kan. Tiba kami teman sisi banyak ini, mau kan nilai kami dapat kan kalau ada kata. Kapan nagaling jungi bom berjumpa hidup semua sisa kepada suhun, mah kini dikat istang jungi banwan, next pada istang nang ni ingin pos kita cakap kami kena kembang kami hutu suruh banyak kan. Kali kesini kong ingat bangan yang syok dia mana, kali kesini kong bang, yang sama kali kita start terus yang ni, mah ibu lagi ni bersenjat, ibu lagi ni bersenjat, lagi ni kawan kawan ini. Kita dah jasin bakal alba. Sinkong kede, nang review. Sinbar. Yang ada jasin sinkong mah. Dah, yang senang perulang ikat thong ni jungi ikat thong ni jangan mah. Kena laju pas trek dekat cimut fokus mah tapi punya kan berulang ikat thong jungi ni dia. Ni ini mobil tapi nombor asli dan banyak persiang iban poin ni sekat lawat dari Malaysia Sikkim dari Malaysia Kuwaru yang sepoi nilai itu dalam kan yang bilang macam itu tak boleh mah atau itu dalam betul kita cuai pelaknya apa ada ibu baka kalau mungkin start terus yang ni dah boleh sebut wah katai ko may style like that katai angan pilipi nang tayo mo nala dyan po artat di ka speed ni ko mahuli ka ni kaway ka na po style tayo wow pero full persenjar nyir hindi full persenjar speed hawa dyan po hey, ya lebor long ba? Lebor long ada. Di sini. Yes. Marak ba speed kata ini. Tarik kelak tarik dan ayo. Mai sini.